Talo falava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lomua. Ua whaatata mai ni saunoanga le minstau tupe ia Nicola Willis, le iai leo ni matanga luenga mani whaalapo tonga le malo New Zealand, o le atu whaatasia I se taimi ele o mamao. Nā ta ua I se lipoti le wales whaasare lau a New Zealand, e tolu ni fuafuanga o le a whaailoa whaalau I tele e le minstau tupe I le awauli o le so, e hawhiai I ani swinga o nanga a nisi o matanga luenga le malo. O ia fuafuanga e hawhiai le tu whaatasia lea o nisi o matanga luenga, whaapea le whaaleleia ma le whaamalosia o le whaonga ina o feso o ta inga whaatekonolosi, a to ai ma le ata mai whaafolinga po o le AI, ma le whaatulanga ina o se whainga, ina ia au li atu le tausanga I lua afe luas fruiva, ua whaaititia le au whainga o le au whainga luenga le malo, I le fua e tasi le pasene o le whaitau a whai o le tunuu. Na whaalia le tamaita e minista I se talanoanga ma le wales whaasara lau le News Talk said B I le fiafio le sunga fua, o lo fua le whainga malo, e whisiringia matanga luenga uma, ina ia tu ina maini o lato manatu manilangona, I se whainga le lei matala whengai, e tu uwhaatasi ai nisi o matanga luenga ma whaalapo tonga o loo ye nei a le malo o New Zealand. Whaalia fo le minsta o se whaata ita inga, o swinga e pei o na manao ai le malo, e au fia ai le whaawaina leo se matanga luenga fau, mo a ai ma le sio manga, whaapea I tu malo ma a wala o whela ua inga, lea o le a sui I ai le matanga luenga o le sio manga, whaapea le matanga luenga o fale ma le ati nae o a ai, ma le matanga luenga o wala o whela ua inga, a e whaapea ngā luenga tau I whainga malo wha loto I fale, ia o loo tau ave nei le matanga luenga o mata opu tau loto I fale, po o le Department of Internal Affairs. Nā tau ai Nicola Willis, o le tele o matanga luenga nei, o le a le to iai awa o le a tu whaatasia I lalo o le matanga luenga tasi. E manatu le sasa I te o fo mai whaale ainga po o GPs, e mana o mia nisi whaenga tupe whaau popo mai le malo, a to ai mani whainga le lei e whaasoa soa nai, ina ia le a whai nai le au nanga a whale mai tua I le mamalu o le tuno. E le 11 nei talo na whailo mai le whainga malo se whainga fau, e fua nai whaenga tupe le tau o nanga waa I ai fo mai nei po o GPs, mo le whaatino ina o le lātou au nanga, I tangata o lo I lalo le lātou tau singa. O nisi whale mai tua po o practices nei, e to tele atu la whainga o mai lātou te waia, to e tu ainga o ngase a awhiai, nai lo o isi whale mai. O whaari ai el whaalapo tonga o le Chen Pro, o le asosi lea fo mai ona I a whale mai la iti nei, e te tau I vaianga uma wha au whai o maa lo, o na sila te toa I le whaale leia, o au nanga tau le soifua mana lo ina lo tele, a o lumana I ai le pālo te tele le whaai unga o le tausanga. E toru se 4% se I tanga o se leni mo ngā luenga whai o fo mai tua, o lo o whaatalo sanga ina le whaalapo tonga, I le tonu o leisi toru tausanga o lumana I nei. E le ngā te ilea, ai o lo o mana o fo I le whaalapo tonga fo mai, I se whaapo ponga e o I le 4% o tupe mai le malo, mo ngā luenga whaale soifua mana lo ina lo tele, lea o lo ono pasene I le teimi nei, ina ia o ngā tusa ai ma le fua a le whaalapo tonga o le WHO, a e whaapea mā tunu u e le leilo lātou te mao ainga le OECD. Whailo mai le teitei whono le whaalapo tonga le lifo mai a Angus Chambers, o le teimi nei, o le malo o lo mau mai eile vai ngā tupe au tū mō te tongi o fō mai tua, lea e whaingoina o le capitation funding. Pei tai la e ai ni swinga o fua le malo, e amata o na whaamamaru le masino I ulai, mai manatu le sosaiete o fō mai, o le a te le lava se a whaina ai o le lātou ngā luenga male au nanga I le a ngā ia tu I luma ona o ia swinga. Ua fola mai e le whainga malo New Zealand, le au fia ai le tala whaare tau o le tupe o lo loma nei, o se vanga tupe e se lau tolus fumaltasi miliona tā la,
fa pe ole a fa le ai ia Paul Kalame ole fa itu tusi ma le fa itu tusi ai fa pe le awa oina o tamai a onga ile mata upu ole numera po ole matematika ole so ngofua na fa ia ile folfolanga le nei le minstawa onga o Erica Stanford a o fa tasi ai ma le pa le mia ia tu isinave maulu matotu a Christopher Larkson is a soundinga ile onga le Paul School Ilaoa Heart e se fulu ma le lua le a whae ni Paul Kalame sa wha sila hai ele minstawa onga e au fi aini suinga te tele ia o onga i le vaianga laiti po le primary ai wha pēr le vaianga wha le onga lua po le intermediate o le ai e fo i se Paul Kalame whau mo le whaitautusi e wha ingoa ina o le read to succeed e fo linga i le Paul Kalame o le make it count mo le mata upu o le matematika ma le write it right plan mo le vaenga tusi o ia fuafuanga uma tu sa o le whaalinga mai le minstawa aonga o lofa moe e mawai le valu se 4% o tamaiti e le tau na pasi i le tusi ma le whaitutusi ai whape ai ma le numera o le pipisi ai o le whaamai ma tautia o le i baula e le tonu o Awhelika i le teimi nei e la ititi ia se awanoa e ono awhaina pe lamatia ai ia New Zealand hei. O le manatu alo ia lea ua tuina mai e le matanga luenga le soifua maloloina. O lea ua whaamania e le WHO le whaarabotonga le soifua maloloina le laulangi le matua pipisi ai o le Ebola i le atunuu o le Congo ai hope ai ma Uganda mai ua whaamamalu i nai le iei lea i se tūlanga whaanatinati o au nanga wha le soifua maloloina lau tele ona o lea tūlanga e ono a awhia ai atunuu tua oi peita aisa whaamawhaina mai le WHO e le i o le whaamai i se tūlanga e avea ai ma whaamai tele ai ua whautua ina atu nuu e tua oi ele ina ia whaai tete i le ono pipisi vave o le wailusi e mafua ai lea wha mai. Whai loa mtanga luenga le seifua malaloina i le atu nuu o le Congo e to avalu se funu la whai o tangata ua malili wai le wailusi o le Ebola i le tu malo i se sae o le atu nuu le nei. Ai i le ai o Kampala le lau mua o le atu nuu o Uganda to o lua tangata ua wha maonia le awhia ai le wha mai e to tasi ua maliwa i le sforeile na te nei. Ua wha maonia le wha amisinonga maolunga i kalai estete ia morianga le whasioti tangata o le li lea na la vea ai lana ta vale le tamaita i le leo sa tini sinia o Lynn Fleming ma maliwa i le ai o Nelson o Fleming ma tasi leo sa tini sinia o Adam Ramsey sa tiute le Paxton Square i le waweao o le aso o le tausanga fau o le tausanga na ua mawae i na ua lawe vea i le tawale na aveina i le li le nei e ngo ia Hayden Tasker e tolus furu tausanga o le soi fua. Ua lua wae aso talua na whaanga solo ia le mata upule nei luma o le whaamasinonga ma e tusa ma le tolu ma le awhai tu la sa ilo i nai e le vaenga o whaatonu po le tiuri ia mōri mau o lea mata upu ma tau nua i le nātou whaai unga au tāsi wha mao nia le whaisioti tangata o le li le nei o Hayden Tasker e pei ona mō lia i e leo o le masina o Iulai lea o le alawi nai le whaai unga o lea tau le lea. Ua mō lia le tūla whono se li leo i au kilani ona o se mata upu e awhi ailo na wāma se tāsi o lona a inga. Whailo mai se li poti le wale se whaasa lau New Zealand o le leo o whai e iei mō lianga e tolus furwalu tausanga o le soifua mai ua masalomia i lona wha o lima lea i stangata sa iai o na sotanga wha le a inga i le tausanga na te nei lua awhi luas furu lima. Whaamau nia mai e le teitai leo ia Sani Patel, mōli tu malo au kilani, le whai au ia mōlianga whaasanga i le leo le nei, mai o lo o whaatapula ai o na tiute a o tā lia taunumanga o leo mata upu. Tō tasi le tangata na maliu ai te olua na manunua i se whaalawe na awhiaini ta awale se tolu i le awola tele, le Waikato Expressway i le pō na pō. Whailo mai leo o lea whaalawe na tupu i le pita nuu o Pokino pe tusa o le tūlai fitu mai o le ua maliu
na umai la wala na soi fua ile mea na lave ve ai ta vale o le to olua na manu ai au fi ile to tasi se tulanga ti ngai na o whengai nei ma tonga fiti ngai le whare mai. O le li pai late ingo ia Tim Brown ma le tau le ingo ia Sean Roach o se guide o la ua ia na whano le soi fua ile whalawe lave le na pa uai ile whaasawina o le Mount Aspiring National Park ile motu saute ia se whale le helikopter ile tai ao le sa o le helikopter na fia o se whale le tua inga ta ua o le Eurocopter AS350B3 a le company o le Alpine Group a le au ainga o le Wallace family ua whamani mai e le companies whamtalanga tusia le pa uai o se tasi o lātou wa'lele i le tūlangi i mātū o le waitawhi o le te Naihi River i Southwestland i le tae ao le sa. Whaali ai le whaawau wau o le company i le whaalawelawe whao tuai ma whaamaisenga i a inga o la ua mali liwai. Ta ua foi o le a langolangoina malausi le company i a suenga ua whaanga solo nei e tu sai o le mahuanga o le whaalawelawe. Ta ua mai foi e te mai tai leo i a Sarawak o le helikopter na afia na tongi pau mo se malanga na malanga ai i nisi mo se tūlinga manu ai wao. E tolu ista ngata o lea tūlinga ai e tupu na whaalawelawe ua i lalo o le ele i lantou i le vaenga na whaamoemoe e tutuli ai. O le saunga le mu uma o lo saunga le mu uma i lantou i e tolu mai na whailo mai foi o le atau mawhai e ave se mai le tino malepe o le waalele na pau i nā iaso o lumana inei ma au ina mai i Wellington mo nisi suenga e fia foi e iai whaala pautonga tau suenga o whaalawelawe e a fia i a wala whela o inga le TAIC whapele vaenga o waalele sivili i le CAA ua whengai nei ma le suenga alo ia o lea whaalawelawe. Mai le Pasifika, ua toi filifili ai e le palemene ni we ia le li o Dalton Takelangi e avea mo palemia o lea fo ia tu motu o le afa a wawaila na no fo inga i leisi tolu tausanga o rumana inei. O le tausanga i lua afe luas furu lea na amata tu lai mai ai Takelangi i le tofi palemia o ni we. Le salulu taruai lea na whaatauto i na ai le palemene lonas fruiva o ni we ma filifili ai le lii o Billy Talangi e avea mafofonga fi talai. Ai o le palota o le tofi palemia na tauwa ai Takelangi ma le lii o e mani i whakaoti manawa lui ma manu malo ai Takelangi i palota e se furutasi i le iwa a lui. Ta ua e whapea o se tulanga wahala lata o le palota e pei o na moli mawina i le tofi palemia wātangi ai i le whewaiwai ai o le palemene fau ua iei nei o le fo ia tumotu o le Pasifika. E tele vaenga o New Zealand sa motu si ai le songa fuan na fifa so ta inga tau telefoni fe avea ai ma isi au nanga televavave a le kompani o le 1NZ mai o lo whanga solo ne ia isu enga i le mafuanga. E tai o le fiafi lava o le songa fuan na fi whailo mai ai le kompani o le One News o le ua toi whaalelei a le whaale tonu na iai o le lātou au nanga. Ta ua mai e sui so upo le kompani o se whaale tonu i le no whanga tūru tonu o viso ta inga wha teknolosi lea na mafuai lea whaafi tauli mai ua ngai ne i ai suenga. Ai o se whaase launga i lunga o lo penga o viso ta inga le 1NZ na ta ua i whapea o le whaafi tauli le nei na amata mai i le tela i titi o le awhalutis furunua i le awauli o le asonga fua. O le totele o te ngata na fiai na o lātou whaalia e le ngata ina sa le i mawhaio na whaia ni telefoni mai a lātou telefoni whi awea ai. Ae sa whape na whaio na le mawhaio na lātou maua ni wala watu i ai mai isi telefoni. Sa mai ta wina le o atu i le lua se lau i le tu lala whaio te ngata na whailo atu le motu sia o lātou so te inga tau telefoni ona o whaale tonu nei ale au nanga ale 1NZ. E manatu le kalapu soka a Okilani, e mauti no lava le taulia uma o pepa urfale mo le Grand Final o le tamirisanga o le A-League a le tupa o lii i le astona i asau nei i le lato malai i Mount Smart.
O se taimi mo le nei ua whaia mai i New Zealand ia le suanga fusi o le taumusanga soka a Australia o le A-League lea e tau vai au e lua a New Zealand le au kilani whapea mo le Phoenix o Wellington o le au ali o kilani lea o le au fasu e fusi ai ma le au ale ai o Sydney whailo mai le whaatonu o le kalapu o le Auckland FC o Nick Becker e tā le whae le fiafio le songo fua ua sili la titi lava i le lua se furu afe le a whainga o pepa u whale po tickets ua taulia mo lea tā longa i lea sato nai o le malae le Go Media Stadium i Mount Smart e tu se lua se furu lima afe le a whainga o tangata i ofi ai mai e le teltenunga o le pulenga o le a taulia uma i a pepa u whale o loo toe mo lea tā longa i lea sato nai whai unga leo te lo fau